Okay, saya megon ke share the channel, but ke subscribe me mo ke the channel. Wang ke da no hen ki he uhinga o ku tau ilopau ai o iai ai Otua. Ko ke tau tui pe ki ai ka ko tau ilopau o iai Otua. Ko te bau tau tonga to tupa pe tau ria i ngai family mo ngai loto fare os tari pe e tau ngai family mo tau ngai loto fare o iai Otua. Ue ni tau watu mo tau watu ako ngai university. Ra mo o pe ko no ako ke tohi tapu. Ngai pe ko tohi tapu a honi no te fehu ia e na tolu. Pe pe ko ha Otua pe kai. Tane ngai vei na fai ke dei se tu tai pe na ke ma tari fa fe mari e se tu tai. Pe o alo ia me se tu tai fa kau. Na we kai ko ke ha Otua ai. Kana fa fe tai. Na fe ta lak mo e ko si su Christ unified. Hino ma ka te au ke tu he koen. O i kai ko tui ko ke ai Otua. O ku tupu ai ai iai ai Otua. O i ko tui. He ko i ko Otua ia ko whakatupu i ho tui. Ue ni na o ke mau lava whawa pau i ka mau tui peke i kai. Ko Otua mate, ko Otua ai tori ai Otua o ku whakatupu i ho tui. He ko Otua ia, o iai pe Otua ia, pe te ke tui ki ai, pe i kai te ke tui ki ai. Koe ke uesia ai iai ai Otua ia, e ho tui ki ai, mo tai tui ki ai. Tata, ilo tahe mai filosofia, tata ko Immanuel Kant, tane pe ia, o i kai lava. Ane whakaukau e. O i kai lava. Ke tau ilopau pe uiaha Otua. Ko me peu tau ilo i, ko ngai whekau be u omi tokua me he Otua. Te au ne kau e tangatai koe ni, i he sio be fu pui pui koena e pui pui ia ke potu topu tapu i Serusare ma. Pe a aluia, ka toku pe kia si Isu Kraisia, pe a maha eua e fu tatau ia, o mahino ai, ko tofa he eiko si Isu Kraisia halafo ou momo ui. Ke tau fou ai ki loto tatau. Ke tau fe mātākia o fe ilo ngaki me Otua pe whakahama ia e Otua. Ke te tau tolu, ke tau ilo ia ia. Ko hana lau e tohi tapu he meani. Ko hana lau e tohi tapu ke tau ilopau o ku iai ai Otua. Pe wane ngai mea rahe whā o ku mao me tohi tapu. Sai umaina peka te au ia ku iai ngahi e ona kui laivat ki a Immanuel Kant, ka ko peheau koe kau filosofia, koe paruparema e nau ngahi whakawhehu ia nau tolu, ko hihi koe ke nau ilo e ki nau tolu ia ai Otua. Tau mai bea apostolo ko Paula e whai ake poto e mama koe ni, poto fie filosofa, ne kai ilo e mama koe ni ai hoko mai ai Otua e eiko si Isu Kraisi. Nau karuse whai e ki nau tolu ai eiki. Koe hihi koe ke ilo e Otua, e tui e filosofia ia, to kua koe hanga no ilo e Otua koe tau whakatotolo ki ai, tau whekumi ki ai. Ko mele paroparema tau whekumi me tau whakatotolo ki Otua, o kuua. Koe ulaki koe hui, o ku kuihi ho tau loto ki tau tolu e hanga hala. Ko mele koe ki tau lawa i tau tolu o ilo ngofua ai Otua. Kuihi ho tau loto e hanga hala. Neongo te ke whakatotolo koe i wao ki whe ia, ka ngai koe ka oa ka tohi tapu, no tola ka tohi tapu whuki mai koe ki nau tuina toke tohi tapu, koe ki nau tuina toke o roa whaka i kai ngai moena tohi tapu, ka hano uhinga, kono uhinga ai. He ui kai ilo e Otua tau whakatotolo, he kukuhi o tau loto, tau tolu, e tau ngahi angala, pa kono ua. Ko inga ko whengatai ke tau ilo e Otua, tau whinga, tau tolu, ma tau whakatotolo e tau tolu. Ko heu whaiteria pe Otua e, pe ten whakahamai ki tau tolu, whakahamai e ia ke te tau tolu, pe i kai. Mo mea ko inga peu tau ilo e Otua. Ko hiku whinangalo e Otua. Ke whakaha mai e ia. Pere ke tau ilo e tau tolu e Otua. Iha a tau whenga ki tau tolu. Kai oa ko whinangalo ai Otua. Ke ne hanga whakaha mai. Mea mea ni rea kia pita he hala ki se sere Filipai. Manue e ke ange si isu ko hai au he lau a mautolu. No tarange pēni ko parofita, pēni ko Son Baptaisu. E wholanga si isu. Ko hai au he lau a mautolu. Ange pita ko misa ia koe koe ale o tua. O whola rewa si isu. Pita. E kai ko koe. Kai koe kakano pe toto. Kai ko o whakatotolo. Na ke ilo ai koe misa ia koe ale o tua. Na koe tamai na ne whakahai kia te koe. He ospe fui mea koe kwa pita whaikai ai eiki. Mo seke mau inga mea. Kono inga hi kai lawa ai ke tau ilo tau tolo ai o tua.
ia tau whenga whakapoto whakafilosofia. Koe ho tau loto e ang hala. Whemau ke tatala ang hala koe kono inga e kau. Ako toi tau pua whaatolo ke toi tau pao mai o tala to kuko whakasoto mai ko whakarieria pe ka koe koe ang hala. Mo whanau ke rea fie Otua. Mo lau kovi ke he Otua. Kono inga meu tau ilo ko whakasoto mai koe ang hala. Koe uhi he wholofola mai Otua koe ang hala. Ka pao koe ka ha Otua e. Tau whai te rea pe tau ke tau hanga whakotupe. Tono mea koe, hala mea koe, ko mea whai he kawaka toi tap koe nunau mai o whaka io ki nau tolu ia ke whakasoto mai. He ngau sanga tō tāma te e Otua. He puteke nau ilo na tole Otua, koe ho nau loto e nau ngahi ang hala pe kai ngatai. Kai ke whina ngalo Otua e ke ni hanga whakaha e ia ke te nau tō whakaofa ngai whenga e koe ia. Whanau ngai mea behe pa ke loto atu me kau whai whekau koe ia, me kau whatotolo toi tap koe ia. Ko he kau whatotolo toi tap koe koe ke nau toi ke me kau wharesi, me kau sātusi, ma kau skala ipe Konga e ko Jesu Christ ko no tola na ko se fai ai eki to en mai eki de mau tol o fe ki mau dol ke mau ilo afion mau tui ka ha mai afion na afio ke mau ilo pau ai o Jesu Christ ko mo fa mo e men to ko ko